Kakanhon kinya thok na kajala ya kabalatip kumka the Unlimited Legend Bikers Association Tulba Eastern Zone menta kasengi arpulai terik jemang kini kakanhon nya thok kalayo ban pelong ya ka program ban pensapriang ya ka khubor hakabedei bat udrok bat ban panjing pensyai hakabedei bat ka an ajing ya ki khulung khna lani ka poksu act Hakini ka program lawan banyadan lang do ba kermen lang yuria unong thok kubor jong jela ubalashim ya kabenta kumukongsan ha ka jingadan lang ka Dr. Sapronia Maunyo ka badai ka lecturer bat ka advocate ba KC Luwan OC ka Umyam Police Station ba TP Temong principal ka Umroy Presbyterian High Secondary School ba Samuel Kurba president ka Tulba Eastern Zone ba Timajau nong terai ka CHC Boirumbong kirang basnong lembat kiwe Nalor ukongsan jangati ka program lawan ru ban sapriang ya ka khubor bat ban pensengau thu shiki khana school ha ka bede bat ka te ka phang ha ka ba ka Dr. Sapronia Maunyo ka bede ka lecturer bat ka advocate kala pensyai ha ka bede bat ka pokso act ka an ka ba ajing ya kerpang ya ki khulung khana ki ba pok ka khat prasnem bat uba ki si lwat OC ku Umyam Police Station ulayo ban batai halor udrak bat ki an ki kanun ki bate la kami ki nang ele persya Yakateka program lawan ru ban sngap de kena school beper jong kathan umroy kiba kentup ya ka Minken High Secondary School, Fernando High Secondary School, Nongra Secondary School, Umroy Madan UP School, Landmark Secondary School, Umroy Secondary School bat ka Umroy Presbyterian High Secondary School. Ini ay obrong ya ka Ministry of Women and Child Development. Dohanra ningkong ya ka bill. Penpelong ay ini urusan arja tenar kata kabil urusan arja sebab ini berkelat kini kino ilam kita tu kopor ilon ya kecingan kuno menjadi ya kecimpan dan kita jumpi ya kuber bagi kita ada ya nanti kita ada menjadi kecingan apa kita kuber kimat kopor Kali jilong lulu Jompi, jibom tip, sekarang ikut mereka bisa penuh, bisa tinggi, dan lu kira selang kita ya kawan penjat kecil jompi dan tombol, itu pun dibentang. Poksoat dari orang nampak COVID, sampai kawan ini juga kita sangat menjadi Right Act of Parliament. The new Act is prohibit Shah, Masalah, Hong, Bambu, Andi, dia yang support. Kalau itu bina kita. Ini apa sedikit pun ada. Ini kan kita sih. Kalau bisa mereka cerita mereka saya jumpai dengan department yang saya jumpai dari yang sedang terbuka bagi trailer nasional tentang yang di society dan muslim di kita tahu bahwa apa edukasi lagi apa yang terjadi apa yang biasa Kani kaan kaya nadin jampi kabut bet yafi lalu nganyo kan pincidom yafi mafila ngap kani kaan pokso kani ka pokso ka full form jam kani ka pokso yang Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 Sure bangin yo ya kani ka Pokso Act 2012 ngidan ne ko way ka an ka bani phat ka Indian Penal Code IPC but how kani ka IPC don ne ki benta ki babatay tang yang si phang ka rape but umdan ni habayade but ki minor kumta ka Sarkar India hadin ba kayo ya ka GQ step ki kambang man tham ka bajaya ki khuluk ki khna ki ba hapo khat prasnam kumta ka pen play ke jiko khat joki ka pen play ki score joki ba ni don kam bandan ka an ba kata ka an ke dei ke